iyo umuntu avuga ibyo adakora akavuga Imana adafite wabaye umwuka w'umufarisayo kurakorera abandi ibyo wowe utotunga urutoki. Imana ikeneye ngo tuyizere kuko iri hejuru ya byose. Haleluya. Mukiza cyera imbuto mu gihe cyose. Bwana asifiwe. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Abakristo Imana tikeneye abakristo bagashuhe baza bashuha mu kwa mbere mu kwa kabiri bagasubira inyuma. Imana ikeneye ngo tuyizere mu bibazo no mu bikomeye. Ibintu bibiri bikomeye Imana izitinye ngo izitinye umuntu ukunda Imana no mu bibazo. Umukristo ufite kwizera ngo azatangaza intsinzi ngo akaririmba intsinzi yo kunesha kandi urugamba rugihari ngo biza bikora Imana ku mutima azamenya ko uyu muntu afite aho yavuye afite naho yageze. Dufite abakristo benshi bameze nka mukayo bazi gusingiza Imana iyo biha bigenda neza mu miryango no mu nzo zabo, ariko bagera mu bibazo bagatuka Imana bakerekerayo. Ariko abizeye Imana kubera ko ari Imana ishoboye byose bakizera ko Imana itodusiga. Bwana asifiwe. Imana kiyukunda. Ubundi ni nkaho abantu gusa urukundo rwarashize basigana n'amagambo, ariko Imana dukeneye ngo twizere Imana tuyikunde. Habe n'umuntu gusa nkunda sinyo muhemukira. Sinkansi Imana watanze umwana wayo w'ikinege. Imana yakuremye. Jewe nubwo gusubuza ifugo mfata nyo kwibuka ko Imana ariyo yandemye kuko ingira ikinyugunyugu ta simba mpare mbande muri hewani gusa. Mukunda Imana mu izina rya Yesu. Duheze Imana ubwiza. Oh haleluya. Haleluya. Mukunda Imana niko kuyizera nyako ukaza urya muri wenyine ukumva utoyihemukira. Impamvu ya mbere igomba gutuma twizera Imana ngo ni Mungu mwenye mamlaka juu ya mambo yote, juu ya magonjwa, juu ya umaskini, juu ya vita, juu ya hali zote, kubera ko ari Imana ifite imbaraga. Hejuru yayo nta yindi Imana, iburyo ni bumoso ntayo, ikuzimu ntayo wobona, kubera ko ari Imana iri hejuru y'ibike, iri hejuru y'ibikomeye. Tugomba kuyikunda. Imana ibaho mugisha ko mwaregeye ibyuma. Mungu anaye ishi juu ya mbingu zote, juu ya hali zote. Bwana asifiwe. Imana yambaye umubiri 100%, yambaye n'ubumana 100%. Yesu Musa ataha ubukwe bw'Ikana y'i Galilaya ataragira igitangaza na kimwe akora. Bibiri izivuga ngo yategereje amategeko y'Ikiyahudi ngo avuga ngo umwana w'umuhungu ntagomba kugira icyo avuga atareneza imyaka 30, ngo akagera imbere y'ibimuga afite ubushobozi bwo gukiza, ariko ngo agatinya amategeko y'Ikiyahudi n'igifarisayo. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Ubwo bukwe mu gice cya 2 cya Yohana ngo Yesu abutahanamo na nyina yarazi imbaraga ziri muri Yesu. Agatabo ka mufano uriyo hayi kaza kavuga ibitangaza bitari muri Bibiliya Yesu yakoze. Kaza kavuga ngo umunsi umwe Yesu ngo yakinye n'abandi bana ngo bamara abana barihisha. Yesu ntiyagaza aryogora kubera imbaraga z'ubushobozi yari afite. Ngo abana ngo bihishe, Yesu ngo araza ngo arababwira ngo abagore bagaza bamwita bene babanebwe bajya bavuga nabi cyane. Ngo babona araje bakavuga ngo dore cyagihigo cyageze gikora ibintu birenze imyaka yiwe. Ngo bakavuga ngo dore cyagihigo kandi kiraje. Ngo bamwe bakanga ngo ntakina n'abana biwe. Niko agatabo ka mifano iriyo hayi kitanditse muri Yohana yaravuze ngo iyo bitangaza byose byakozwe Yesu yakoze ngo iyo byandikwa muri Bibiliya abindege ntibo ishoboye, abafite imodoka ntibo bishoboye, ariko ngo bandika Samari. Mufano uriyo hayi uravuga ngo umunsi umwe ngo aragenda baba ngo umnyina wabo bana ngo arababwira ngo bagiye ntibahari, ngo arababwira ni mumwihishe kiriya gihigo kiraje. Ngo binjira mu rutara ngo hagere Yesu aravuga ngo se babana bandi bari hehe dukina. Ako Yesu azi kwibarisha ba. Duheze datubwiza. Haleluya. Yesu azayiraza Nyanza rimukagira ngo ndahaye kubona ibibazo bikakujwigiriza, ariko ngo hareba kwizera kwacu. Bwana asifiwe. Yesu arabanza sankuhaye wumva nyine arababwira ngo se ko mpanyumva utuntu duhadugira hariya ngo nutwana twene ngo mwabana bihene ngo ni muzi hano ngo bwose bwamabuza buhaye buhebewe. Imana yakuremye gutyo. Bwira mugenzi wawe yo kugira inyoni tiwovuga yo kugira nyamujongo yo kugira uzukunda Imana ishime kubera ko ari Imana mwenye nguvu juu ya mamlaka yote. Duheze Imana bwiza.
Haleluya. Ha ha ha. Ifitwe Imana bizabigira amaguru ariko ntibigenda, bagara amaboko ariko ntibivuga, bigira n'akanwa ariko ntibizabivuga, ariko Imana yacu izikora. Haleluya. Imana yacu iri mu ijuru ahera cyane, izivuga kandi zikora. Duheze Imana ubwiza. Bwana asifiwe. Gukunda Imana tuyihemukire ngo ube umunyedini. Undi munsi ngo Yesu agendana n'abigishwa biwe, wagendana n'abigishwa biwe. Bwana asifiwe. Mifano uriyo hayi utuntu tubiri twanejeje cyane. Ngundi Yesu we yagaze ngo kujya abana baza bagira inyoni, akarema gakaratasa, inyoni kamiguruka ifite amagufwa, ifite inzara n'amababa n'amashara n'umutwe n'amazuru, kubera ko ari umuremyi. Yesu ntiyigeze aryogora, iyo akoze ikintu kiza kiremeka, kandi kubera imbaraga agira ngo iyo abuze uko agira muri stoke byashize ngo azarema bishasha. Ukubitira Imana amashi. Birashoboka ko utekereza ngo utinze mu butayu, utinze mu bibazo, ariko Imana izozana bishasha. Kana yigariraye Yesu aravuga, nyina aravuga ngo icyo ababwira ari cyo mukora, ngo yongorera abahereza, arababwira ngo muzuze amazi mu ntango. Haleluya. Ngo bagisogongera ngo bumva ibintu biryoshe, ngo batangira gutonganya protokolo, ngo se mwabanje kuzana ibibishe byako byakozwe n'amaboko y'abantu. Yesu azarema bishasha iyo byarangiye. N'Imana itazayifashisha imbaraga z'abaturage, ntabwo yosaba musada ku bazungu, iyo izikora izayiringira imbaraga zayo mu kwera kwayo. Duheze Imana ubwiza. Haleluya. Imana twizeye ntabwo ari Imana, ni nyarumana. Usizi kwicecekesha, tizivuga vuga, zivibura rimwe. Isanduka ry'Imana ngo riranyagwa, ngo baraza Imana hamwe na Dagoni. Isanduka ry'Imana riri mu Imana ngo bayishira hamwe. Ntabwo Imana yarwanya ngo ifate Dagoni yinige mu ijosi, oya. Imana ngo yaravibuye Dagoni ishanyagurika, ikubita umutwe iriya ngo basanga byabongaguritse. Bwana asifiwe. Ibihe tunyuramo tugomba gukunda Imana kuko Imana iratwibikiye. Umugabo ngo w'umusaza w'iwacu ngo yitegereje ku pongere yamavuga ngo ariko abazungu bakoze ku pongere ngo baratwibikiye. Ku pongere tiyavuga indege cyangwa bato nibyo bikomeye cyane. Aravuga ngo Imana ngo umuntu ngo abazungu bakoze ku pongere ngo baratwibikiye. Nudakunda Imana ngo uyizere, Imana iratwibikiye. Bwana asifiwe. Abantu buzuye umwuka w'ubufarisayo, kandi Imana ntizigendera kuza abafarisayo. Mwene data yabikozeho umusemburo, ngo nimutekure umusemburo w'abafarisayo. Umusemburo w'abafarisayo uvuga Imana hano ku rurimi, ariko mu mutima udahari. Abafarisayo ngo bagaze bavuga Imana, bagakoreza abantu imitwaro badashobora kwikorera, gutunga intoki. Iyo umuntu avuga ibyo adakora, akavuga Imana adafite, wabaye umwuka w'umufarisayo, kurakorera abandi ibyo wowe utotunga urutoki. Imana ikeneye ngo tuyizere kuko iri hejuru ya byose. Haleluya. Bwana asifiwe. Kindi cha kabiri gikomeye cyane, Mungu hawezi kumwacha kama mwanadamu mwadilifu ama mwaminifu. Niko Imana yabwiye Yoshua. Imana yaramubwiye ngo kona banyaga na Mose. Mose ngo yari yabambukije inyanja itukura, ngo Abisirayeli bacika intege bari mu butayu. Imana ngo iza kumubika yonyine, iravuga ngo umugaragu wanje Mose ngo ari kimubikira Yoshua, bagendanaga ku manywa na nijoro, wari uzi ko Imana izikora. Aramubwira ngo umugaragu wanje yapfuye, ariko ngo niwe uzabasha kugeza abana bwoko bw'Isirayeli mu gihugu cy'amasezerano. Aramubwira ngo jewe ntambaraga nshobora kubona. Imana aramubwira ngo kona abanaga na Mose niko nzabana nawe, wowe ngo ukomere kandi ushikame, sinzagusiga kandi sizaguhana. Imana ntabwo izodutabo yahamagaye. Imana ntizodusiga nubwo twanyura mu butayu. Imana ntizisiga bayo, tibishoboka. Umubyeyi yakwibagirwa umwana yabyaye, ariko Imana ntiziyo kwibagirwa abantu bayo yaremye. Haleluya. Tibishoboka. Yabwiye Abisirayeli ngo nzobaheka, mbahekane n'abana banyu, mbahekane n'abuzukuru banyu, ngo kugeza ku buvivi. Imana iziduheka. Imana iziduheka. Abantu benshi ntibaza babibona, kuko iyo Satani yashatse kukumara imbaraga, aza kunogora amaso yo kwizera kugira ngo ifate Adamu na Eva muri Edeni,
ngo walitia shaka juu ya wema wa Mungu na nguvu za Mungu ibakuramo amaso yo kwizera. Abantu tubizera Imana, tugomba kwizera Imana kuko Imana iri hejuru yayo, ntazi Imana igira imbaraga ziruta bo mutekereza bakomeye. Imana yihutira gutabara kuruta ambulance, kuruta na polisi zikomeye, kubera ko ufite imbaraga zikomeye. Dukubitire Imana amashi. Duheze Imana ubwiza. Haleluya. Mukunda Imana muyizere kubera ko bene wanyu bo gusiga inshuti zo gusiga, ariko ntiyo dusika. Iyo ni ijambo rikomeye. Mu ntambara nzabana nawe, nunyura mu mazi ntazagutembana, nunyura mu muriro sinzagusika, nzabana nawe. Ariko shiraho kondisi aravuga ngo haleluya. Aravuga ngo ariko amategeko yanje ngo uzuyibwira ku manywa na nijoro, ngo ntukaci iburyo cyangwa ibumoso. Hari abantu bahonyanguye amategeko y'Imana. Bwana asifiwe. Imana ikeneye ngo twibwire amategeko yayo ku manywa na nijoro. Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere haravuga ngo wahirirwe umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicarane n'abakoboyi, ntagendera mu nzira z'abanyabyaha, ngo ahubwo amategeko y'Imana niyo azayibwira ku manywa na nijoro. Uwo ngo azohwana n'igiti cyatuye hafi y'imigezi, ngo kizacera imbuto mu gihe cyose. Bwana asifiwe. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Abakristo, Imana tikeneye abakristo bagashuhe, baza bashuha mu kwa mbere mu kwa kabiri bagasubira inyuma. Imana ikeneye ngo tuyizere mu bibazo no mu bikomeye. Ibintu bibiri bikomeye Imana izitinye, ngo izitinye umuntu ukunda Imana no mu bibazo. Umukristo ufite kwizera ngo azatangaza intsinzi, wakaririmba intsinzi yo kunesha kandi urugamba rugihari, ngo biza bikora Imana ku mutima, azamenya ko uyu muntu afite aho yavuye, afite naho yageze. Dufite abakristo benshi bameze nka Mukayo, bazi gusingiza Imana iyo biha bigenda neza mu miryango no mu nzo zabo, ariko bagera mu bibazo bagatuka Imana, bakerekerayo. Ariko abizeye Imana kubera ko ari Imana ishoboye byose, bakizera ko Imana itodusiga. Bwana asifiwe. Bahora bayizeye mu bihe byose. Urwanire kwizera bera bahawe rimwe. Abagabo benshi bataye kwizera barapfuye bagwa mu butayu, ariko Yoshua na Kalebu baravuga ngo nubwo nimba Imana iri mu ruhande rwacu, ngo bibutsa amazi yavuye mu gitare bibuka inyanja, ngo bibuka ibirimo n'ibitangaza byakorewe muri Egiputa. Baravuga ngo Imana niba twishimira mu ruhande rwacu, ngo abanaki tuzabarya nk'imitsima. Mukomeze kwizera bera bahawe rimwe. Turi mu gihe Satani aha yacintega bafite kwizera, akatwereka benshi bananiwe, ariko uzibwira ngo nubwo wananiwe warushe, abenshi barushe, dusimba intumbi z'abananiwe. Twiringira imbaraga z'Imana zakomeje ba Eliya, imbaraga z'Imana zakomeje intumwa n'abahanuzi, zatumye barwana baratsinda. Twishimira intsinzi kubera ko Yesu Kristo yaratsinze, ntabwo tuzatsinda. Haleluya. Tuzatsinda. Kubera ko abantu bananirwa kuvuga Imana nyamana, kubera ko abantu basubijwe inyuma n'ubusa. Mukristo ageze mu rugendo baramubwiye ngo hano imbere hari intare, ariko ngo ayegereye asanga n'intare ziziritse. Ibigeragezo duhatunyuramo n'intare ziraziritse. Turi kumwe n'Imana yacu tuzatsinda. Haleluya. Ngahegera agasirimba kagufi papa. Imana ibaheze umugisha bene data. Abantu bose muzirikane kwizera. Nurwanira kwizera imbaraga z'Imana, ntabwo twizeye Bayali.